tolong bantuin ibu dong, Dek. Beliin ibu tepung di minimarket, Dek. Ibu kehabisan tepung nih, Dek, mau bikin kue. Oke, Bu. Aku jalan sekarang ya, Bu. Cilok, 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 cilok. Itu ada abang cilok tuh. Bang, beli cilok, Bang. Bang, beli cilok. Bang, beli cilok ya, Bang? Mau beli berapa ciloknya? 5.000 aja ya, Bang. Oke, ini ciloknya ya. Makasih, Bang. Cilok, 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 cilok. Nyam, 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 nyam. 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 Enak. Nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam.